Көннәр силенге ширкилер бик активлашты. Хәзер алар бакча, дача участокларында, урманнарда гына түгел, шәһәр җирендә дә күпләп үрчи. Ширкиләрдән котылу өчен сулыкларны, яр буйларын махсус препаратлар белән эшкәртәләр. Ширкиләрдән котылуның тагын нинди чаралары бар? Хәбәрчебез ачыклады. Şirkiler tez arada ürüşmesin için soluklarda hem su boylarında kızı iş bara, kan işçilere karşı maksus katnaşma bilen dezenfeksiyeliler. Başkalada 32 hektarga yakın meydanda kazansı boyu eritme bilen işkərtilə, kulaklarga, oturaularga ayrım ihtibar edilə. Mikrobiyologik preparatlar ekologiyaya ziyan getirmey. Barысы da Роспотребнадзор bilgiçlərinin күзәтү астында. Пришло в этом году 158 водоемов. Быйыл 158 сулы 45 гектарда яр буйлары катнашмалар белән дезинфекцияләнде. Кайбер урыннарда сулыкларда берничә кат эшкәртү уздырылды. Şirkiler künler silengeç aktiflaşkan. Agresif böcekler urmanlarda da, şehirde de hücum ete. В этом году вообще летом... Bu yıl şirkiler uzan yılı qaraganda kübrək. Mındı xəl mayının salqın buluğu, günlərinin kinət jılınıb, inkubasiya için oңay şartlar tuğuğa bəyli. May jılı bulsa, böcekler okırına hücum ete. Bu yıl ise başqaşa. А комары ужасно. Атакуют и едят. В квартире очень много комаров. Хотя и сетки стоят. Şirkilerden saklanu için individual preparatlarda kullanılır mümkün. Onlar satuda yeterlik. Faris Muhammadov, İyi Kesitsina, Rinat Sakip Garayev, Tataristan yanılıkları.